Kamaujam Event Network kan sa penlong ya ke Shillong Autumn Fest Medium 2.0 hak arpo trik nailur arajar pusan berkejaka penlong kanlong han Nicholas Resort Umber kaban sedang nadu ke Henry Obaje Janmiat. Ya kini la pentem da ubah Bennett G. Marpana ubde usketri in charge jong Kamaujam Event Network hak kesngi palei ha Shillong Press Club. Hakati kesngi kan sedanru ke jingpen kop buram meki arpalai ngot ki DJ ki badai na kajala haki kirdan ki bapher kum kadak ka jing ai mansiam ba ka jing le buram meki bakila trei mentala buntali kisnam kan sedanru ke jing tam na ki kinhuan bapher hakati kesngi la pentep ikani da uba marpana kabairong na kabenta kan ni ka festival kan long sans pa tingka marwe ba dia ke tiket kin sa ai bet hakati ke ju hi kesngi bat ka ju hi ka jaka Hakabaya David kidukan bapher la dep shimkia hi da kala Nicholas Resort banbu hakate kesngi. Syuk ru hakate kesngi in sawan sakilang da Deputy Commissioner jangka Riboy District kum ukongsan bat USP jangka Riboy District kum sembut kongsan bat in sa penshit penshangan ru hakate kesngi da kejingwan DJ banagawa hati. Kani kedai kesian ka baar ya ka ba ka kenhuan kan sayo ban pelong ya kum kini ki program ha ka ba kesian ka baningkong kalayo ban pelong ha usnam arjar pulai kani ka kenhuan kalayo jingker shan pisa ling ba ka Chief Minister Special Fund kumta kani ka kenhuan kala khot ba ke wer ki pat ba jang ka bri u han nyotram makin ya wan ban sakilang ya kani ka Autumn Fest ba ki jingtep ki ba khamnya ki pat ba ki la ban page ru na ka Instagram page ka bla ai kerteng Shillong Autumn Fest Kumban syupen tep hang ni kani ka Kamaujam Event Network kala dap menta kumba shi post nam tam AA pat kadiru kenhuan berkentiu ki samla ki badan sap ki badai na kani ka jala baru ki nam song sunong ka jala ba it jongi khamta me ki ru it jingrai bakan sadan ka Shillong Autumn Fest Medium 2.0 ka banlong ha ka arpo tarik mentau benai ha ka por Ndriu Boje Jalmian ala Nicholas Resort Umber tena kaliang Kamaujam Event Network kawai naki event management kaba lakot menta la shipos nam tam AA ya kaba kala sakri hakikam bonkentiu ya ki local artist lani ya kita ki local talent haki benta bokher kum ya ki nongrai ki nongshan ki nongtem nongpot bat kunta terter ti namar kata ni khot ni wer ya phi ban hakani ka program kum si benta ban ai mensim bat ban sakhi ya kasam kapong jong ki khun samna kabri uhinyo tram jongi hakani kasni kamdon kajing penkut burom ya art laingot di local DJ haki kerdan bopher kum kadak kajing ai mensim bat kajing burom ya kakam kaba maki kilat trai menta labun kisnam nakabenta ka awat ceremony ngila pia haki lai benta kata kabaningkong kalong ka special recognition award kabaa ka DJ producer award bat kabalai ka encouragement award kanton ru ka jingpen bernya da ikenhun tem kaswen kabala lam mat da igwenat da ikong gwenat maulong bat kumjuru naka yang ibanshan bat ilili sawan apairung jongkani ka program kanong sanspa marwe bat ka tiga ru kan dei bet hakatu kasni hapo ka value yaki khulung na lada ki kwa banwan ru kalong kamdan yaki balak ras ya ka kras nam chane ngila bo we nong DJ banwan ban pen snobha yaki ne ki local DJ jongi uban Guwahati uban perform as a special performance na benta kane ka program jongi kabam kala simkyahi ka la Nicholas Resort kaban kin sabo yaki stall hakatu hikasni Niyo kacing kesan ka Chief Minister Special Fund hakani ka program kabangi pelong menta aku tarik September nakabenta Chief Guest in one Deputy Commissioner jangka Riboy District but the Guest of Honor in the Superintendent of Police jangka Riboy District kani tadi kasin ka baar kabangi la ya pelong ya kani ka program kasin ka beningkong kabangi pelong ka de house nam arhajar arkulai kabangi ay ka Autumn Sunset Fiesta dia hakani kasin ka baar menta bangila kam atmur kalau to this event bangibu ya ka award ceremony na benta ki local DJ jongi tingila ya rai na baro na ka team jongi hi ka Kamaujam bangin ajar tengok da ka Shillong Autumn Fest Medium 2.0 ka parking dari ni apun yang dalam tajungi kan dia hentui ko ajar demi ka long safe ni dalam tajungi ki bawan dia bat ni jing tip ki bakham benya
Kila visit Instagram page ke jungi kila I keting ka the Shillong Autumn Fest. Kushko.